laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala yetti tabaraka wa ta'ala en juule nelaɗon alayhi salatu wa salam en seerali ha joni jokkitagol dursande meɗen nden ka tarjamatu tafsir woni hiɗen ka hande simore capanɗe nayi e jeetatire nden woni suratul fathi. Nde ɗo simore suratul fathi ko nde madaniya, ko madina nde tippike e oɗo nokku wiyeteɗo Hudaybiya. Hinde jogii ayaje 29 hinde tippi ba'da suratul jum'a. Nde suratul jum'ati tippi ha gasi e suratul fathi tippi. Ɓe wi'i ndeɗo simore nde innirama suratul fathi waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala weltiniri gonɗinɓe ɓe ñande sulhal Hudaybiya bi fathi Makka, weltiniriɓe yo ɓe heɓu tamaw wondema ɓe naata e Makka, ɓe uddita ɗon, ɓe waɗa ɗon dewal ngal joomi men faala ngal, hara ko ɓe amini, hara ɓe hooli, hara ɓe hula hunde. ɗon andi ñande sulhul Hudaybiya ɓe sakkano. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ñande sulhul Hudaybiya ɓayri satti ha satti, joomi men tippini surat al fathi bi kamiliha jumla. Nelaɗon ɓe maaki ya Umar wina ɓe maaki laqad unzilat alayya laylata sura lahiya ahabbu ilayya mimma talata alayhi shamsu, lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi ash-shams. Summa qara'a inna fatahna laka fathan mubina. ɓe maaki joomi men tippini e dow an simore oɗo jemma feɗɗuɗo, simore nde tawata ko nden ɓuraninmi kala ko ƴelliti e ley nange ngen, kala ko nange ngen ƴelliti e dow mu'um, nde ɗo simore no ɓuraninmi. ɗum woni suratul fathi. waɗi bishara ko nde mari kon no ɗuuɗi, bishara ko nde jogii kon no tiiɗi. e ngara yiwgol ɗum e nder mayre. jalla wa ala o wi bismillahi rrahmani rrahim. inna menen fatahna laka men udditanima an nelaɗo fathan uddital mubinan feeñungal, woni Hudaybiya ko ɗon woni uddital aranal ngal. liyaghfira laka allahu fiyo allahu on yaafanoma ma taqaddama ɗum ko yawti min dambika immorde e bakkatu maɗa, wa ma ta'akhkhara ɗum ko nennitoto ko aroyta, wa yutimma o timmina ni'matahu nemaji makko ɗi alayka e dow maɗa, wa yahdiyaka o fewne siratan lawol mustaqiman foccingol. oɗo aya imamu qadi iyadin ɓe maaki ka ashifa imo jeeya e aya riman ɗo karamo koɓe ɓen lurral faamugol taw si tawi annabaɓe ɓen no bakkondinna kaɓe bakkondinta. ɓe wi ko waɗi joomi men wi'i e suratu Muhammad fa'lam annahu la ilaha illa allahu wastaghfir li dhanbik. joomi men wi'i e suratul fathi liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbik. ɓe inni ene annabaɓe ɓen no bakkondinna kaɓe bakkondinta. ɓe addi ɗum konnguɗi ɗuuɗuɗi e woɓɓe maɓɓe inna hiɓe bakkondinna, ko waɗi en dirnata ko joomi men tabintinni. joomi men innata min dambika wi en la damba lahu. yesus tawi de wo joni no ngawa ko honɗum woni on bakkatu. woɓɓe maɓɓe ari wi ko jantagol nelaɗo hara wana kamɓe faanda bakkatu mu'um, ko bakkatu mofte maɓɓe ɗe ɓe yaltiri ɗon. ko waɗi wo joomi men nde wi'uno la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. woɗo no anda ko nelaɗo fewta kono wona kamɓe faanda e oɗo kamba. ko waɗi joomi men no andi nelaɗo shirkata, golle mum poɓata. ɓe dallinori ɗon, ɓe natti bakkatu dambaɗo e nelaɗo ɗon e mofte maɓɓe ɗen. bimana yo joomi men
yaafanoma ko yawti kon atto a wonude annabi o jogitortama ɗum mofte maɗa ɗen bakkatuji ɗi ɓe faggoto ɗin siɓe jokkima e diina ma kam mi yaafanoɓe no woodi jogiiɓe ɗum woɓɓe wi ɗum ala ko labingol ɗum wonɗo on labinay ɗum woni ɓen andi ko hon ɗum woni annabaɓe ɓen hino bakkon inna ko waɗi insina golɓe ngol o holli bakkatu o ko woni tun annabaɓe ɓen bakkon ɗinta duumo e bakkatu ko ɗum sendi ɓe heddiɓe ɓen la yusirruna ala dam jon noon nde ɓe fotti kadi annabaɓe ɓen no bakkon ɗinna ko woni ɓe tabitata e bakkatu on ko honɗum e bakkatu ko jani ɗin kaako tosoki ɗi ɗon kadi ɓe fecci woɓɓe wi jani ɗin no ton kono joomi men ñinnataɓe dow majji woɓɓe wi bakkatu jano ala annabajo watta ɗum ɓe yaɗay tosoki ɗi ko honɗum kadi ɓe waɗanta bakkatuji tosoki ɗi ko fiyo joomi men laɓɓinɓe minal ujubi taɓe heɓu haawitare wonki kamɓe laaɓal maɓɓe no timmi yoɓe heɓu kaɓe ɗuyti toroɓe ɓeyda wakkilade konngudi ɗin tigir no ɗuuɗi ko sappani ɗen deftere nden koye talibul ilm sino faala ɓeydude yaññade muɗum yo hootu ka ashifa fi tarifi huquqi lmustafa li qadi iyadin rahimahullahu taala jalla wa ala o wi'i wa yansuraka allahu allahu on walle nasran ballal azizan teddungal huwa alladi ko kanko woni on anzala tippinɗo assakinata ndeƴere nde fi qulubi lmuminina e ɓerɗe gondinɓe ɓen hari satti liyazdadu fiyo ɓe ɓeydo imanan gondinal ma'a imanihim wondude gondinal maɓɓe ngal oɗo ko nassu sarihu yadullu ala ziyadati l imani fama qabila ziyadata qabila nuqsani ko dalilu hollowo gondinal no ɓeydo ko jaɓi ɓeydade wo tinnini jaɓay ɗuytade jalla wa ala wi walillahi ko allah on heerani junudu samawati koneeli kammuɗi woni malaikaɓe ɓen wal ardi e koneeli leyɗele ɗen woni gondinɓe ɓen jomumen no mari junudu fi samawati woni malaikaɓe ɓen imo mari junudu fil ardi woni julɓe gondinɓe mo ɓen ko waɗi konu neɗɗo ko jiwganayɗomo gondinɓe ɓen woni jiwganayɓe jomumen daranomo ka gasi wowa kana allahu allahu on sifori aliman ko anduɗo hakiman ñeeñuɗo jomumen ko udditiri to inna fatahna laka fathan mubina ko li yudkhila almuminin ko fiyonaɗu gonɗinɓe ɓen worɓe ɓen wal muminate gonɗinɓe sonnaɓe ɓen o naɗa ɓe jannatin aljannaji ɗi tawta tajirino ila min tahtiha sengole majji al anharu canɗiɗi khalidina ko ɓe heddotoɓe fiha ton wa yukaffira anhum o heefana ɓe sayyi'atihim bakkatuji maɓɓe ɗi wa kana dhalika ɗum ɗon laatike inda allahi ka allahu on waɗanede ɗum fawsan ko malal aziman mawnugal noon joni men udditiɗa kadi ha joni wa yu'adhiba inna fatahna laka fathan mubina no hooti ton wa yu'adhiba o letta almunafiqina nafiqiɓe worɓe walmunafiqate nafiqiɓe rewɓe fof no woodi walmushrikina shirkoɓe worɓe walmushrikate shirkoɓe rewɓe aldannina ɓen sikkuɓe billahi allahu on dhanna sawi sikke bonɗe woni tanƴinagol joomi men wallata nelaɗo on foolintamo hada dhannu sawi billahi taala joomi men o wi alayhim koye dow maɓɓe yiiloto uno da'iratu yiilotoɗi assawi bonɗi ɗi yiilotoɗi bonɗi ko ɓe woni dogude kon ha ɓe ronki jokkude nelaɗo ɗum koye maɓɓe unoto o wi wa gadiba allahu alayhim allahu on tikkaniɓe wa la'anahum o huuɗiɓe o pottiniɓe yurmede makko nen wa adda lahum o maraniɓe jahannam wa sa'at ngenge boni masira ruttorde walillahi ko allah on heerani jeytugol junudu samawati koneeli kam woni malaikaɓe ɓen wal arde koneeli leydi woni gondinɓe ɓen wa kana allahu allah on sifori azizan ko tedduɗo holuɗo hakiman ko o ñeeñuɗo o wi inna menen arsalnaka men nelima an nelaɗo men nelima shahidan ko a seeɗitoy toɗo dangal wa mubashiran ko a weltinowo gonɗinɓe ɓen ɓe naata e aljanna wa nadiran ko a rentinowo heferaɓe ɓen yoɓe accuta ɓe naato yiite komin nelirma li tu'minu billahi
ono yimɓe ɓen ko fiyo gonɗin allahu on wa rasulihi gonɗinon nelaɗo makko on wa tuazziruhu teddinon nelaɗo makko on mawninon nelaɗo on wa tuwaqqiruhu teddinon nelaɗo on wa tusabbihuhu subbin hinnoɗon allahu on waɗon ɗum bukratan birri wa asilan e kiikiɗe en yii nelaɗo heɓiɗo wa tuazziruhu wa tuwaqqiruhu joomi men heɓi wa tusabbihuhu en anndi ɗo goto fof jonnitama ko jeyi ko goɗɗo no subbin hinano nela nelaɗo ko wa tuazziruhu mawni non ɓe an non ɓe mari teddungal teddi non ɓe kadi ene joni ɓayɗen andi teddungal amruhu yarjiu ila al urf kala ko wiyete teddungal ma jokkugol enɗam nde tawno ma lam yuhaddad bi shar'i fa innama yuhaddad bil urf haray ɗen andi teddingol neɗɗo ɗum koye urfu yimɓe ɓen hootata hiɗen andi wono enen leñol men ngol urfu men jaɓa anda yo neɗɗo noddir mo andi no teddi ka mu'um o ka urfu men no andi ɗum ene si neɗɗo wi esiraɓe mum o ene a yawno hankin ka juulirde ɓiɗɗo ma on yehi toon innanin ɗon ɓiɗɗo ma on yo ar hada musallam esiraɓe ma o jonde tun o jammina tun jiyo fu kono sa wi o ene jiyo ma on yehi toon ɗimminanimo ɗon innayo ar ene huna wafaqal urfa aw khalafa sa wi ɗon nene a defi adda waɗa nin ñiiri mi ñaama nene haray wafaqtal urfa aw khalafta na sa wi baba golloya hande a yuti golle baba ñaami haray a hawrodiri e urfu ka khalaftal urfa sa wi nelaɗon a wii nelaɗon wii nelaɗon o wii nelaɗon o ari i haray wafaqtal urfa fi indana aw khalaftal urfa eno woodi noon sukaɓe jogiiɓe pinal wosi tawi jommi wi nelaɗon qaala sahabaɓe wi nelaɗo qaala enen kadi ko wi nelaɗon o wii wiu baɓe ma kadi kisan o wii ka hoggo baɓe ngan o wii yomi yeetoon ko mawɓen ka julirde wonɗa yettinirande ni ko baɓe ngan kanko wi yomi ar mi yeetoon wo haaju mo fokkitunonon on to kanko yiltike yo yaw oɗo hayso tawi ko suufi hayso ko mubtadi hayso ko dallun modellun harayɗa bonineedi ka joni honno wirta ashraful halqi inda allahi azza wa jal wiya nelaɗon o wiya nelaɗon wowli nelaɗon wiɗi sa yeltindiri la wi nelaɗon o ari nelaɗon o wii a wi baɓe ngam maaki nena maaki haray ɓurti bonde ka haray ɓurti moƴƴude ɓurti bonde no woodi noon subhanallah ɗum no ɓoyni ronka faamede wondema anna التكريم والتوقير وصلة الرحم والمعروف يرجع إلى عرف الناس يمبن دي ليدي أتدتا كمبه هاتدنغال مبه هيوتين ويقول ما أنتم ono baba maɓɓe honno ɓe wiyata yaw ko wasere nedi ka maɓɓe na nene maɓɓe honno ɓe wiyata yaw ko wasere nedi ka maɓɓe enen sa wi nene ma an kame en ko teddungal ka ko wasere nedi joni haysi tawi arabuɓe ɓen ko wi'ata nelaɗo ko o nelaɗo on ko wi'i ko ɗum ɓe wi'ata ko on ibara ɓe jogi ene on ɗon ka maɓɓe komo yawagol ka maɓɓe kaa na o yawagol eyi kame en si en firtiri on kame en gollitirimo hakkunde men e tedduɓe men ɓe wiyay ɗen mari needi kaa ɓe wiyay ngala si en fewtini ɗum nelaɗo on haray ɗon kan en heeɓi needi joni noon wiye ahi ta waɗ tasrif nususuji ɗi
qala ibnu abbas wi qala rasulullahi tertano e maaki wiwa nelaɗo o wii ceerno an tum wiw ɗum nani ɗum wela wolude mawɓe ma ɓen sa wii nenan maaki nenan seenike nenan no fooyi baɓen an seenike hiɓe fooyi ɓe nafike ɓe ɓangike ɓe toolike ɓe toltike eyi ɗum haray a bonu needi ka teddima na sa wii sooke o ngon a wii tundawal ngal a wii sala on haray a yawiɓe kako hon na eyi joni koya teddinɓe wiyaɗa ka koya yawoɓe eyi joni nelaɗo on kon nu honno wiyaɗe li tuazziruhu wa tuwaqqiruhu te laamu on kadi ko laamu ta'lil ko nelaɗo on nelira e mo on koyo mawni nelaɗo on taw keddinon nelaɗo on taw aɗon fandinali fi nelaɗo asla wiyen nelaɗo on ɓe maaki nelaɗo on ɓe seeni nelaɗo on ɓe nafi ne eyi teddinen ɓe ɓay sen waɗani ɗum mawɓe men ɓen goto kontata ɓen wasinedi goto kadi kontata en addi ko en anda ka tayi kono nguuɗa faamu ngu hatton jinni jangitude seeɗa ko waɗi al amru yarjiu ila al urf fa hada mukhalifu li urfina min faami jalla waala o wi inna alladina ɓen noon ɓe tawta yubayi'unaka hiɓe yeeyodira e maɗa innama faame yubayi'una koɓe woni yeeyondirde allaha ko allahu on yadullahi jungo allahu on fawqa aydihim hino sengo dow juuɗe maɓɓe ɗen faman nakasa kala non on firtuɗo fa innama faame yankusu ko o woni firtude ala nafsihi koye dow hoore makko bone mum on koye makko kadi artata waman awfa kala non on timminɗo bima ahada ɗum ko o aadoda o ahoda o ahodi alayhu e dow muɗum allaha fa sayutihi joomi men jonnoyemo ajiran joddi aziman mawnude iyoɗo qira'a ko ɗo yiwɗen harfu jarri no naati almajruru on woni marfu'u waman awfa bima ahada alayhu llaha alayhu e yi hari alayhu ko alayhi idan fal qira'a tawqifiya ko ni o jangirte alayhu llaha kala firtuɗo ko aadodi kon allahu on e dow muɗum yo faamu dey haray bone mum koye makko ni artude hino jeeya ko aadoɗa e allahu on o gonɗinte en gonɗina e allahu gonɗinen nelaɗo on mawninen nelaɗo on teddinen nelaɗo on ɗum ko ma waɗen ɓe wi non joni wosen wiɗi ten wiw nelaɗo on o woye wiw allahu on o ene allahu on e nelaɗo honɗum ɓuri mawnude la shakka ko allahu on ɓuri mawnude kono urfu men e aada men ha hande finaka tawa allahu on no wiye ɓe nahnu hatta an nahnu mal urfu men on e aada men on ce wiɗon torane ɗon allahuɓe ɓen goɗɗo yaltinte joni islam sa wiɗo allahu on maaki goɓɓe jogotoma joni ka nowru ɓoyla sabu jomin a waɗay mo goɗɗum gotu goɗɗo régile ɗum ɗa ayi e ɗa waɗo kepiru no jitte ɗo fi sapalji e joni men ara ɗum a anday kaka goɗɗi goo woni o ñobba ɗo wallina ɗa o régile ha moƴƴa o enna ɗum woltaki hay si tawi noddinama hara o hammata toon joni ni kono o ne'ete an on e makko ene sen wii ene allahuɓe ɓen ko ɗumɓe maaki ɗum no feewi ka haala men haray hiɗen andi allahu tabaraka wa taala o maaki en meeɗi nande ɗum a hande na en teddiniraymo ko goto anda ko sinuɗen tawɗe ko allahu on bi mufradihi fi honɗum joomi me en ko teddinirte ko telɓugol ngol ko waɗi so teddinirama mawninirgol ngol sinaka o mawnini ɗum hoore makko haray hande kadi faamete hiɓe ɗuuɗi on ɗon mafsada
hino mawni ɓuri telɗingol mo ngol faame ko o gooto kaako gooto wona gooto tawi en faami jalla waala o wi sayaqulu laka almukhallafuna ɓeeɗo lundiiɓe maalitanen ko ɓe wiyete arabu gaffar abu darrin lgifari gaffar ka maɓɓe wa musayna wa juhayna wa aslam wa asja wa day ko ɗiɗo ko ɗoni huuɓitino madina ɓaynelaaɗo hokkiti makka waɗoygol umra on ɓe imminno gooto fof haa ka ɗi gori yo ɗi nooto ɓe yaada tawi ɓe feññini islam kono jawle en jaɓanaano ɓe ɗum no lorri haa hannde woɓɓe maɓɓe ɓayri yettinoo won yettini on ti ngesa mum mba fewndo ɗo no ɓenndi honno yarata ɗo acca ɗum bona e hino ɓikkoye an koyno ɗo mi bambata ɗum mi naɓora hombo mi haccirta hara yeetanelan nelaaɗo mi waata yaw ɓe nganto ɓe addi ngantoji ɗiɗo gori fof ɗi addi nganto ɓe sali yahude nden ñande nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko wulure temeɗɗe nayo ɓe heɓunooɓe ɓe yaadi yahugol umra wulure alfo arbania wulure temen nayi ko ɓen ɓe yaaduno sulhul hudaybiya joomi men noon ɓayri ton iwtaama artaama ɓay buy e maɓɓe no faamuno si yahaama artataake maayoyte yaha noon arta nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe hewtiti ɓe tooli ɓe fowti ɓeeɗo noon baggitoyi imminoyi hooreɓe gori muɗum yo ar ngantino yaheewi on ɓe nelaaɗo minen kadi ɗo na añugol islamum hanno men yaha shagalatna amwaluna wa ahluna awa ɗum neeɓi ko fuɗɗi waddegol suhulu neɗɗo ani diini jawde ɓiɓɓe jaka neeɓi ka ɗum fuɗɗi sakkade bani adama e diina ka koye zaman men fuɗɗi ɗum no heddi ɗum kadi dogay ha darngal daro komo joomi men reeni wo woni daɗu yo allahu reenu en jalla wala wi ɓay nelaɗon arti alayhi salatu wassalam ɓay ɓe hewtiti madina al arab al mutakhallifuna jomin wi si a arti sayaqulu laka no fawma wi ande al mukhallafuna lundiɓe ɓen salinoɓe yahude ɓen min al arabi ɓe yimɓe dowriji yimɓe fulawaji yimɓe fula sonke ɓe aray ɓe ngantinoɓe nane laaɓo sagalatna ko mabinnomen ha men ronki yaadude mo on amwaluna ko jawle amen ɗen wa ahluna e ɓiɓɓe amen ɓen fastahfir lana torono men yahuye e o faljere amen ɗo jomi men wi yaquluna hiɓe ara ɓe wolane anne laaɓo ɓe wowlira ɓe altinatihim ɗenɗe maɓɓe ɗen ma ɗum ko tawata laysa ala fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe na gonga maɓɓe jalla wala wi jaato ɓe wiya qul wi ene faman yamliku ko homboni jeytanɗo lakum wonande o min allahi immorde ka allah on shay'an hunde in arada bikum si o fandike mo o darran lorra aw arada bikum ma si o fandanike o naf'an nafoore ko hombo wawi hejjudon e taguɗo o bal si ko woni kana allahu on sifori bima ta'maluna dendangal kon ɗo gollude kon khabiran ko humpitiɗo ko wonɗon wolde ɗo kon onon andi ɗum bal si ko woni jomumen wirkiɓe noon jooɗiɓe jooɗi eyi ɓe addi ngantoji ɗi jomumen wiyeto ɓe wiya ɗo naaɓe yawɓe awe ɓe naɓoɗay bal si ko woni zanantum on tanƴinino sikkuɗo wondema allah yanqaliba rasulu nelaɗo on artoyta yiltitata ko madina walmuminuna e gonɗinɓe ɓen ila ahlihim ka ɓe guure maɓɓe ɓen abadan kooma wa zuyina dhalika ɗum cuɗano fi qulubikum ka ɓerɗe mo on wa zanantum tanƴini ɗon sikkuɗo zonna sawi sikke bonɗe wa kuntum jeeyaɗon sabu muɗum kawma yimɓe guuran halkaɓe aɗo laaɓi ka ngantoji ɗin fof ko ni sawno ko ni liilirte koko laaɓi arayno ay jommen wiyetoɓe ɗo no laaɓi poyɗo shagalatna amwaluna wa ahluna ɓe fenayi koɓe fiɓuno gaa kon na koɓe wowli kon koɓe wowli kon ko jawle ɗen e ɓiɓɓe ɓen andi hay siko ɗum nun harayno ɓe felni ka joni noon tawi kadi wona ɗum ko faamugolɓe si nelaɗo iwiɗo wi'i no yahande Quraysh
naatoya makka waɗa ko faala hay goto e maɓɓe artata ɗo ɓuray si waray fof minen noon wona men hirsirteɓe ni na men layyorteɓe ni min hino gengeta mbam mi wata yaade mi acca ɗum yoɓe yawnan min mi ala yaade si ɓe yeehi a yitataɓe madina ɗo abadan ay joni men adde kalima abadan ɓe yeehi joni men o wi waman lam yumin kala on mo gonƴinali billahi allahu wa rasulihi ene laaɗo makko o fa inna menen atadna men marani lil kafirina heferaɓe ɓen sa'iran dulbuge huɓɓuge walillahi ko allah on herani jeydugol mulku samawati laamu kammuli wal arde leyɗele yawfiru himo surrana himo yaafano liman yashau on mo o haaji wa yu'adibu himo lefta man yashau on mo o haaji leftude wa kana allahu allah on sifori gafuran ko surro bakka tujidi rahiman yurmeteɗo jiyaɓe ɓen o wi sa yaqulu lmukhallafuna no fayi wi'ude kadi ɓellundinoɓe ronki yahude lukkitunoɓe wiyete mukhallafun idan talamutum si on fokkiti joni gila madina yahugol hettoya ila maganima hona teeri joni haybara ɗin li ta'khuduha fi yon hendoyɗi arton madina si ɓe andi ɗon gaɗal no ton jawle heɓoyto ɓe aray ɓe nanelaɗo garuna acce men goy nattabi'kum men jokka on joni men o wi yuriduna ko ɓe faandi an yubaddilu ko de ɓe wattitata kalam allahi ko allahu on wowli ko konngol makko ngol ɓe faalayo bontu joni men o wi yeetoɓe hay si ɓe jokkuno nelaɗo haybara kadi ɓe jiiɗidirayno ton ha bona joni men o wi ɓul wi'u lan tattabi'una on jokkatamen kadalikum ko ni moɗon tigiri qala allahu allah o wi'irnomen min qablu ko atti on jokkata makka on jokkata simin fokkiti haybara ka hare alaka masibo weeɗitaki on yiltata ko on jokkay joni men yeeti nokelan ɗum on jokkatamen teppere tew ɓaynelaɗon makaniɓe ɗum ɓe yilti fa sayaquluna ɓe fay wiwde sa yeetikeɓe ɗum bal sikoni tahsudunana on añanay men tum woni ko heɓoyto haybara ko ɓay jawle heɓoyto ton wiɗon men yaata to ko noddirno ɗon men ko ɓayri ko mayde woni ton allahu akbar joni men o wi bal sikoni kanuɓe ɓe laatinoke la yafqahuna ɓe famata illa qalilan siwana seeɗa ɓe gandi ko honɗum woni o seeɗa mo jomi men yinnani ɓe ɗo ko yarifuna zahiran min alhayati dunia wa hum anil akhirati hum gafilun neɗɗo si tawi ko gandal aduna o mari gandal tiktak gandal pilti palta gandal no jewɗi heɓoro gandal no jawno nuuɗi heɓoro haray gandal makko ngal ko qalilun kala mo gandal mum haaɗi ɗo haray ko faami wo ko seeɗani la yafqahuna illa qalila jalla wala wi qul wi'an lil mukhallafina ɓen luttitunoɓe sali yahuɓe min al a'rabi e ɗiɗa koneeli en yiino ɗinanen ka joni men wi noddanamɓe nde haybara iwta andi haybara kañum ɓe arno ɓe dari tak ɓe wi ma ɓe jokka nelaɗo ɓe maki teppere tew on jokkatama e joni noon no toon e sahabaɓe ɓe e yilti e yiltogoy takkoro ɗon wasi jombare ñaɗanindu eyi monda bukkol mum hoota noy ɓenno toon umar en no toon e ko nandi e maɓɓe hamsa en hari no toon siɓe wi e ta yawgo e nelaɗo kalanano koɓe maki o rewa ɗon o yaha har koɓe dari ɓe wi ma ɓe yaha nelaɗo ɓe maki on jokkata men woɓɓe on nanali ko nelaɗo ɓey men nani men yehi ɓe yilti andi ɗon ɓe wawano laatinde joomi men noon no yoɓude ɓe joni la ilaha illallah aljazau min jinsil amal naren ɗo moƴƴa ɓaynelaɗon iwti haybar alayhi salatu wassalam ɓe ari hono teriji ɗin heɓoyke sendama ko sendete ko leydi ndin ton hettike nelaɗo sendi fo ha gasi joomi men wi joni noon nelanan e ɗin koɗoli arnoɗi ɗo wi jokkay joni ar ɓe nelanaɓe ari kadi ɓe jooɗi hooreɓe ɓe joni men wi nelaɗo wiyananɓe ndaare men joni ayo ɓul wi'anan lil mukhallafina ɓe luttitunoɓe sali yahude makka ɓe haɗa yahugol haybara min al a'rabi jeyaɓe e yimɓe fulasonkeji ɗin wi'anan ɓe joni sattuɗo awna ɓayɗum yiɗi yahude mi noddoyay on noddoyte ila qawmin faade e haɓoygol yimɓe ɓe tawata
uli ba'sin ko jomiraɓe doole shadidin tiiɗuɗe yuqatilunahum haɓo yomɓe aw yuslimuna ma ɓe jebbilo hoote heɗito ɗon joomi men wi'i mi noddoye on yeeso seeɗa yahon udditano yen e Rome ma Paris ɓay ko on worɓe on jokkay ko ɓen marana ɗon Rome e Paris ɗum hande ko honto neɗɗo wawi eɓɓude ɗum wiye no janɗi no mari doole haa ɓe wi Rome e Paris ko menen yahanta ɓen o ɓayo wino ma jokkon Haybara joni o yahay ɗa joomi men noon wi'i siko gonga mo on yahay haɓidon e maɓɓe ma ɓe hula on ɓe jebbilo ma haɓon ɓe haa ɓe jebbilo ma haɓon ɓe haa ɓe mula on kono goɗɗum e mum wonay ton on o yaa joni habbiteelan balɗe mi nodday o ɓe arde o taƴu reedu ɓe jooɗi e joni ala ɗaɗa Faris la ilaha illallah Hurmuzun ka woni Hurmuzun ɗon anndi Hurmuzun Hurmuzun ko on ɗettuno ngayuri naadini e nder kaso sotini balɗe jowi ɗi ñaamaani o ɗetti Abdullah ibn Huzafata Shahmi o naadimo ka nder kaso ngayuri ni ton o soki o jooɗi o inni anduru ma yafalul kalbu bil kalbi ko ɓen me yahanta menen yihi yanta ɗum ko ɗum Hurmuzun wi'i ndaare tawi no waɗi giriyalde o jooɗi himo jala o wi mi faala ndaarude ko ndu bareeru an waɗata ndu bareeru Muhammad faala ndaarde honno wartinirta ndu la ilaha illallah Abdullah ibn Huzafata Sahmi ɓayri naati o eɓɓiti haa o tañƴini ke qibla ko ɗo woniri o habbirani rabbul izzati wal jalal darɗe ɗiɗi ngayuri ndin ko ɗon ari waali focciɗe fof ayni mo haa o salmini ficci e makko mo woni e makko jokki saaja kombo jeeyni ngayuri kadi ko Hurmuzun nam hombo jeey o jiyaɗo Abdoullahi ko Hurmuzun wi itte yaltine ɓe ganda ko nunge yimɓe ni o yaltina o wi Abdoullahi wi nam o wi mi fittinte ka diina ma o wi a wawa ɗum womiɗo wawi o awa o yehi o ɗaɓɓo e debbo mo tawata si o faalama fitinde neɗɗo e diina mum mo wawi ɗum o wowlanimo ko faala kon o waɗanimo joddindi o faalandi o konkanimo leydi e ko o faala kon ko ma timma Abdoullahi no soka e suudu debbo on adda sotta naada soka debbo on wi ɓay mi naati kanko wi Hurmuzun ɓay o naati o wi'i min mi andali Hurmuzun siko neɗɗo naaduɗami ka woni ɗon isiko jinna wi isiko kulli ko waɗi kami naatuno yiiteno on iwaali ka leydi o ɓantaki men honde o andali komi ɓorni neɗɗo ko si naari fitina na sife ɓe goɗɗo wata fitinde ɗum na yimɓe ni ko ngaarini ceerno Abdullah ibn Huzafa Sahmi karamo ko ɓen ɓe wi imo jeeya hooreɓe azuhadu fi dunia en faami ɗo joni ɓeeɗo ko ɓeeɗo fokkitani kono ɓe fokkitani ɓe koyeɓe haɓuɓe haa ɓe jebbilo ma ɗum nane hiɓe arde tum ɓe yahula jebbilo ma ɗum ɓe yaha ɓe lannoya toon ɓay ko gonga maɓɓe ala tammu manaya ko ɗum ɗon joni noon ɓe hotidi o taƴureedu ɓe dogata ɓe yaltatare maɓɓe nen fiiɗu awale ɓe innama sattudu awna sinu on ko littante ska ɓe jooɗi ɓe habbi jalla wa ala wi fa in toti'u si tawi on ɗoftike on yehi kami inni on ton yu'tikumullahu allahu on okkoyay on ajiran joddi hasanan labandi imma foolo heɓon honateri arko ma ɓe wara on mi naada on aljanna kono noon wa in tatawallaw si on hucciti kama tawallaytum wano huccitirno ɗon noon min qablu ko atti hande fewno makka noddana yu'adhibukum siko lette huluɗon ma wareede had yahon joomi mo lettiray on azabal lette aliman musuɗe en faami ayo
ngantoji ari ayyuhal ikhwa hoota ɗum hiwraka koɗoli mawɗo gorongol wiya noddita nena jama o mi yettina ko mi nela ko awa haray dey ko Rome fokkituɗe e Paris on andi Rome ka ganda Rome ka Hurmuzun hala majjaɗo Hurmuzun andano ko hurmuɗo ɓen ni fi hon ɗum wo koye yaw haɓemɓe ha ɓe jebbilo ma ɗum haray ko ni ko ɗum nde mi addoroyi non ɗo ko ma yaheegoy sina ɗum yo abdibukum adaban aliman no yeeso ɗon wo woɓɓe min ayi ko koyka gotal ɓuddi addude ngantoji yi yahete tan no hulɓini ngantoji ari min ko jungo woto jungo woto min non andi ɗe balɗe fof miɗo noɗɗi ngantoji adda wallina e joni me wi on yahay e gandi joni ngantoji ɗin ari laƴowo ari wi min o yii mi gayna taw jawde ngantoji ari joni ɓe gacci ha ɓe gayni wallinde ngantoji ɗin fof mo nawnare hiwri gati andi na on a newnantamo laƴowo wowli na o newnata mo jungo woto wowli na o newnata mo koyngal gotal wowli na o newnata joomi mi wi laysa alal ama harajun bunɗo e goɗɗo o noddaka wala alal araji harajun laƴowo kadi yo poɗɗo o noddaka wala alal maridi harajun wona nawnuɗo on kadi noddaka to iyo alhamdulillah ɓe hetti ɓe jooɗoyɗa wa joni kono wiyana yayi te hiila ene neɗɗo no wawi sortade ko joomi men faala ko e yi ngantoji ɗi ɓe addi ɗi mbay ɓe hiwrama ko wi'a ko ngantoji ɗi mbay waalike joomi men wi laysa alal ama fawaki bunɗo harajum bakkatu so yahaani wala alal araji wona laƴowo bakkatu fawaki ɗum kadi harajum bakkatu so yahaali wala alal maridi wona nawnuɗo kadi fawi ɗum harajum bakkatu si o yahaali ɓeɗo itteɓe ɓe yahuto ɓeɗo hiwrike nganta ɓe newnanama ka ɓe yiltike heddiɓe ɓe wi'a waman yutii llaha wa rasulahu kala ɗoftiɗo allahu on ɗofti nelaɗo on e ko allahu on e nelaɗo on wi kon yudkhilhu joomi men naadaymo jannatin aljannaji tajirino ila min tahtiha sengoleɗin al anharu candini waman yatawalla kala on huccituɗo yu'adhibuhu allahu on lettaymo non dey lettiramo adaba lette aliman muusude e yiɓe yiltiɓela ko hatta ɓe lette ko si tawi amanu billahi wa rasulihi harana ɓarolgol ngol ɗon nganto ronka yahude ko tawgol on ɗon nganto no haɗa gaynoyde joni ɗo o toɓɗike waman yuti illaha wa rasulahu marɗo nganto on emo ala nganto on fof si tawi hiɓe ɗofti joomi men ka ɓerɗe yahowo on yaadi e ɗoftare yiltotoɗon yiltori e ɗoftare ɓe hawtoye aljanna kala ɓarorɗo nganto on yiltori ɗum harana o ɗoftiɗo o naatoye yiide golle ñaneno nder ɗo goy on faami yewtere men jalla fi'ulahu wi laqad gonɗi ko gonga radiyallahu allahu welama anil mu'minina ga e gonɗinɓe ɓe ide yubayi'unaka tuma nde ɓe wonno yeeyondirde maɗa tahta shajarati sengo ley leggal ngal ha joni ko Hudaybiya wona fa alima allahu on andi ma fi qulubihim ɗum koni ka ɓerɗe maɓɓe fa anzala sakinata joni men tippini deƴere nden alayhim e dow maɓɓe wa asabahum o okkiɓe fathan uddital qariban ɓattingal joni men tippini deƴere e ɓerɗe sahabaɓe ɓe
si nder deƴere tippanoki ɓe gaynatano ko weeɓitino nden ñande kon ko adi chartiji ɗe Quraysh addunoɗin si ɓerde deƴali jaɓata toñede ha ɓurta toñede harno ɓurti jalla wala wi o waɗaniɓe kadi wa maganima honateriji kasiratan ɗuɗuɗi yahuduna haaɗi ɓe ɗettoyta ɗum woni haybara wa kana allahu on tifori asisan ko tedduɗo foluɗo hakiman ñeeñuɗo waɗakumullahu on fodi on maganima honateriji goosi haybara feƴƴi kasiratan ɗuɗuɗi tahuduna haaɗi ɗettoyto fa ajjala lakum o yajjinani on noon haadihi ngal ɗo uddital e ɗiɗo honateriji wa kaffa o suri aydiyannasi juuɗe yimɓe ɓen ankum ga e moɗon ɓe yanali e mo wali takuna e fiyo ngal gollalla to aya tan ko aya lil muminina wonande gonniɓe men wa yahdiyakum o fewna on siratallah wa mustaqiman koccingol wa ukhra hino tongol ngol goo woni uddital goono ton lam taqdiru alayha on hattanali ɗum taw on wawali ɗum taw kada hata allahu biha joomi men huɓindike ɗum on yahoyay ton wono hino ni Rome e Faris joomi men watteye ɗum e juuɗe mon kono nini on wawali fi ton taw on yahoyay noon yahan koye zaman Umar ɗum udditano wa kana allahu on e o sifori ala kulli shay'in e dow kala hunde qadiran ko hattanɗo wo wi walaw qatalakum sinno haɓino on alladina ɓen ɓe tawta kafaru ɓe yeddi lawallawul adbara ɓe huccintinayno ɓabbe ɗen ɓe doga summa refti la yajiduna ɓe heɓata waliyan giɗo heftuɗo wala nasiran wona ballo sunnatallahi ɗum ko laawol allahu ngol noon allati ngol tawta kad halat ngol yawtino min qablu ko atti on arde walan tajida heɓantade sunnatillahi laawol allahu ngol tabdilan wattitirgu wa huwa alladi ko kanko woni an joomi me en kaffa suruɗo aydiyahum juuɗe maɓɓe ɗen ankum ga e moɗon woni Makka ɓe arali ɓe yani emo sulhul hudaybiya wa aydiyakum juuɗe moɗon ɗen onon kadi o surɗe anhum ga e maɓɓe bi battini makkata ka reedu makka bi battini makkata ka reedu makka woni ka ɓuri ɓattade ɗon e makka woni hudaybiya min baadi ɓaawo kadi an azfarakum nde o foolini on alayhim ɗe dow maɓɓe piiji molanaɗi feƴƴi hudaybiya ko wi'eten kala noddanowo joomi me en yo janngu fiqhu sira li imam ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah damal haysi ko ngalɗon ɗum fiqhu sira fi sulh al-hudaybiya ko feƴƴi ɗo kon no gasa hara moɓaali nafooreji ɗon ɗin ɓuri imam ibnu qayyim ka fiqhu sira e yiɗi ɗo ka nelaɗon ari woni hudaybiya ɗo hiɓe wonde wulure temeɗɗe nayo sahaba ɗoftiɓe ɓe nananɓe ko ɗo jeeta to baggiti ƴiwri makka nde andi Suhayl imminama argol yeeyodira e nelaɗo aadoɗa e nelaɗo jeeta to iwi makka waynaki andaka fiimu ari hino ñento ndaarugol si Juhay wara nelaɗo ma wara yogayɓe ɓe wondi yilto ɓay ɓernde mum kañum townali e sarti mo Quraysh ardi o yahu yeeyodiron haldon hotto yo yilto ndeɗo hitande ɓeɗo ko warugol ɓe faala ɓe jeetato ɗum joni noon nelaɗon kadi no mari aynuɓe fo walaki ɗaani labudda min hirasa ɓen ardi jamma hino wango ndaara si heɓa ɓe hirsa ka ɗaana ɗon yilto si tawi nelaɗo kan si nelaɗo wara ɓe yilto ko ɗum addi ɗum ɓe jeetato ɓe ari noon hiɓe wango ɓe ari haa ɓe yii kaɓe weedi ɗon jamma hiɓe wango woodi aynuɓe hirasa ɓen daaruɓe yaaduɓe ko jamma ni kono e haraka ɓe wona haraka wonɗo ɗo naajeyaaɗo ɗooli ɓe nangiɓe ɓe jeetato noon fo immodi wiɓe kip waɗi ɓe kaɓɓol ɓe waali e ngol kaɓɓol haa weeti bimbi hentii to Allah on dandu en weetirde jamma si weetiri jamma yiye ko kaani ɓen waalino weeti hiɓe haɓɓa nelaaɗon nodda ɓe nelaaɗon on anndi ɓe kaari konno nganndumaa ɗo hay bus ko ɗon jikkutanoo heyen ɗo hay bus makka haa ɗo hay bus an kadi noon kaari baaba e maagoy
a warno ɓe jam e konno hewtirɗaɗo anno kombo woni ɓe andamo makka tawi ɗum no haɓɓa onon ko on num addi on ɗo ɗe kafaje mon ɗe dagaje mon ko on num tigi reway ko laaɓu reedu ko wargol o ngaddu men nani kono feere mum heɓaki newaki kono ɗo joni ko ɗum ɗo ngaddu noon joni ko ɗum ɗon tigiri nelaɗon ɓe maki firte sahabaɓe ko wi nelaɗo hirtaɓe si firtiɓe hirsu gongol ɗo no gari welaafi yo hirse no haɓɓi ay o nani ko wi'i ko ɗonon joomi men wi'i wa anzala sakinata fi qulubi lmuminin ɗo en andi wano ɗum ɗo ya nangu dariɗo warugol ma laaɓani foy ko ɗum addi mo himo timmini alamu wiɗa yahu ko sakina jano wawi sahabaɓe woɓɓe tawi hino ñittoto ko wuli kay hino jinda to ronku wawde darade nelaɗo ɓeɗo kadi en nanggay ɓeɓe yaha haɗo mi anda honno warreten nelaɗon ɓe maki firteɓe ɓe firta yes salmina baɗo mon na salmina ɓe makka ɓen fof yes nelaɗo woɓɓe harano jinda to fewɗo ɗo yorino mone yiiɓe huccitiɓe yahude ɓe fiw kono ɗum no mari atharuhu alqawi fil muamala ɓen hiɓe jeeya e jebbilinoɓe yawmu fatihi makkal muɓɓila ɓen en ara joni yiwgol ko jomumen yewti fi maɓɓe ɓe e yinon joni ɓayɓe firtama ko ɗum jomumen wi'i wa huwa alladi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum honto bi batni makkata min ba'di an azfarakum alayhim ɗum kadi ko ɓaawo nde okki on polgal nanguɗon ɓe haɓɓuɗon ɓe ɓe waali ko min okkuno on ɓernde yaajude wiwde yaafeɓe firtonɓe acconɓe ɓe yaha ko min waɗi ɗum on hirsayno ɓe kanko suriɗen juuɗe tawi nden ñande ko ɗum moƴƴi si ɓen warano nden ñande honno wiwɗen harayno mone iwi iwaɗi jalla waala o wi wa kana allahu allah on sifori faamen bima tamaluna dendalngal konɗo gollude kon basiran ko o rentuɗo ɗum faame o wi humu lladina ko ɓen woni ɓen kafaru yettuɓe qouraish wa saddukum ɓe sakki on anil masjidil harami ga e juulirde hormantere nde wal hadiya hino ni neldari ndi adduɗon ndi makufan hino sura bakka wawata an yabluga nde yettotoma hillahu nokku mu'u joomi men o wi walawla rijalum sinno wonano worɓe mu'minuna gonɗinɓe wa nisa'um e sonnaɓe mu'minatum gonɗinɓe wonɓe e nder makka no suuɗi gonɗinal mu'u lam ta'lamuhum on wawataɓe andude onon ko waɗi ɓe sertade wonɓe ton ɓen an tata'uhum nde yanoton e maɓɓe hawron e maɓɓe waronɓe fatusibakum heɓa o minhum e maɓɓe ma'arratum gacce bi gayri ilmin ko alda e gandal sinno wonano kulol ɗum mi wurtayno on naton kodiro kono on warayno ton gondinɓe ara ganda fi maɓɓe donc andi buy e maɓɓe warama ñande badrin en jangino ɗum suratul nisa'i to jomɓe ngo wiɓen no makka ɓe tawata gonɗinal ngal no heewi ɓernde nden tew kono ala feere ala moyen wawugol yaltugol makka wawa andude laawol yahugol madina hino ɗon juulata jangata hoorata waɗata hunde dewal ngal fof kaka ɓernde ga ɓen no heewi tew makka ni kono onon lam ta'lamuhum on ganda fi maɓɓe hiɓe ɗon sinno wonano ɓen mi liɓayno makka ko mawni en faami jaka modi jomumen no yanñiɗi fiiji ka jalla waala wi liyudkhila allahu ko fiyo allahu on naadu fi rahmatihi ka yurmede makko man yashau on mo haaji law tazayyadu sinno gondinɓe ɓen e heeferaɓe ɓen sertino e nder makka gondinɓe ɓen woniɗa heeferaɓe woniɗa
la adabna men lettayno alladina ɓen kafaru yedduɓe minhum e heferaɓe men lettiraɓe adaba lette aliman muusuɓe kono sertani makka gonɗinɓe ɓe ala gollal ngal ɓe ronkata waɗude ngal heferaɓe ɓen waɗata zahiral ngal ala na ɗum ɓe sikkitoto ɓe nangayɓe ɓe warayɓe ɓe wadday e ɓeya kala ko waɗete kon zahiran kono ɓernde nden ko salim ine hisi e yiɗugol hunde nde joni mi wi'a man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra en andi ɓen o woduno jaka makka en andi awa ɗum ɗo hollay kala zaman e kala makan ka julɓe wuuri e leydi tawi ɓe ɓittora noon iɓe wawi wuurirde ɗon noon kadi kako ɗum haɗataɓe ɗum hay jalla wa ala o wi ko nennitani ɗum ko wiya ha tuuboɓe maɓɓe tuuba arta ɗum ɗon tabituna yawma fatahi makka jalla wa ala wi anditi id ja'alatum waɗuno alladina ɓen kafaru yedduɓe fi qulubihim ka ɓerde muɗum alhamiyata gingo woni jiwngo wiyete hamiya jiwngo hamiyata jiwngo kadi aljahiliya majjere wiugol ko menen ni ko menen on wiyete hamiyata aljahiliya fa anzala allahu allahun tippini subhanallah sakinatahu deƴere makko nden e sakina no mawni ala rasulihi e dow nelaɗo makko wa ala almuminina o tippini ɗum kadi e dow gonɗinɓe ɓen sina ɗum ɓe watano tabitude wa alzamahum o waɗɗini ɓe kalimata taqwa konngol kulol allahu o wa kanu ɓe laatino haqqa biha kamɓe ɓuri handude ɗum wa ahlaha kamɓe woni yimɓe mum wa kana allahu allahun sibori bi kulli shay'in kala hunde aliman ko anduɗo ɗum oɗo sakina ɗimmo woni kaka nelaɗo e suhaylu no jooɗi ali no winda nelaɗon ɓe maki ali winduɗon bismillahi rrahmani rrahim ali windi ɗum suhaylu wi ɗum windatake ka kaydiri ndimi naɓata ko bismika allahumma windete honno woni allahumma min anda ɗum nelaɗon ɓe maki mon fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin ɓe deeƴi kadi ɗum ɗo no welani julɗo fi monta nelaɗon ɓe maki windu bismika allahumma ko suhaylu wi'i ko bajjo perte immina wulure temennayo no jooɗi no fewtodire makko si sakina ala ɗum ɗo no wawi yultude ɓe ronka warde o nelaɗon ɓe maki windu ɗon hada min muhammadin rasulillahi ila quraishi ko ɗum ɗo woni ko iwre muhammadu nelaɗo allahu o hino yaade quraishi komin haldi ko ɗum winda suhaylu wi muhammad windatake ɗo rasulullahi ko muhammad ibni abdillahi min andirma min anda ko rasulullahi hay nokku si meɗen jaɓuno ko rasulullahi ma qatalnaka min haɓatanoma min yaltina makka ko muhammad ibni abdillahi windata ila quraishi nelaɗon ɓe maki montu ɗum ali windanam muhammad ibn abdillahi nelaɗon ɓe maki wa inni la rasulullahi wa in kaddabtumuni ɓe monti ɓe windi ko suhaylu wi'i ko ene si sakina tippaki ɗo ɗum no wawi yurtoyde na woɓɓe harotoɗa wiya moodi maaye ngin fof hande joni kono hara na mayde nden moƴƴinde ñande en faami jalla wa ala wi laqad sadaqa allahu on goongani rasulahu nelaɗo makko on arruɓya koyɗol ngol bil haqqi e goonga o wondema nelaɗo hoyɗino makka humpiti sahabaɓe ɓen la tadkhulunna ko ma on naatoy almasjid alharama juulirde hormantere nden inchallahu si allahu on haaji hara aminina ko on hooɗiɓe on gulakus muhalliqina ko on fembiɓe ko on fembuɓe ru'usakum ko e mon wa muqassirina kadi hara ko on ɗuytuɓe mekkuɓe ko e mon hara la takhafuna on hula gaño fa alima allahu on andi ma lam ta'lamu ɗum ko on anda fa ja'ala waɗi min duni dhalika ganin ɗum ɗon fathan ubbital qariban ɓattingal woni haybara ɗum arti fatuku makka en andi ko min jomen teppinani o aya Hudaybiya ko ɓayri yahno ha sahabaɓe ko waddi arde wiya nelaɗo nelaɗo on makanano men madina la tadkhulunna almasjid alharama inchallahu kadi aminina nelaɗon ɓe make komin wiwno on ɗum
la tadkhulunna almasjida alharama inchallahu aminina ko joomi an kadi wi'inmi ɗum ene ko nde hitande mi innuno on kanko on naatoye o wino tummen naatoye wo wimi en naatoye yo joɓɓa sakina si ala ɗo wawata yurkoyde ka eyi si sakina ala e sifa ɗi woɓɓe ko ara e lando tawa ko ma fenkoɗaɓe e lande ko ara no muusi ha ka e kono sakina ari tawi ko janɗi wo hara no falɗi ko janɗi wo no falɗi e yeeso nelaɗo e maki wimi o on naatoyay na hikka haldude on naatoyay makka wimi o wango ɗon ka suudu kaaba waɗon umra waɗon hajj waɗon tawaf fembo ɗon jinɗon e nder makka hara ko aminina hara la takhafu mi fodi on ɗum ko joomi an fodinmi ɗum kono en haldano ko hikka min kadi o wi allah ko hikka jultoɗen hoote ɓewi awa hoote yilta sakina si ala wawa yarude ni wooday wurtotoɓe kan ko ɗum si joomen ɗuɗɗini sakina e suratul fathi walawla sakinatu la kana al amru khatiran jalla wa ala o wi huwa alladi ko kanko woni on arsala nelirɗo rasulahu nelaɗo makko o bilhuda sabu peewal wa dinil haqqi e diina goonga liyudhirahu fi yo feññin o ƴellintinna kaaɗo diina ala diini e dow diinaji ɗin kullihi ɗi foppu majji wa kafa billahi allah on yoni shahidan seede ko kanko neli nelaɗo makko jalla wala o gayni ɗum o wi naare nani suratul fathi nde ɗuuɗa sifa nela ɗum ko ɗum siɓe maaki nde simore no ɓurani ɓe kala ko nange ƴelliti e dow mum naare moƴƴa ɗo way wasi tawi yehi ha woɓɓe goo falama landitade hal muhammad hada rasulullah kanna hada sual yadrahu nafsa imo faala bugade hoore makko hal nafham siɗen jangi ilmul badi ka balaga en taway joomi men faala jaabade ɗo ko faala arde a raali taw atto arde ko waɗi argol ɗum yaltina e neɗɗo e diina en nangi jeeta to jooni ɗen accirama ni yehi so haylu no wi'a bisimillahi rrahmani rrahimi windataake ɗum min si ko min nelaɗo accimi fuƴayno ɗum feƴƴi jam walike tallike ahi ɗo ko yewtoɓe tunni muhammadun rasulullahi windama suhaylu gootu wi'ama e ɗum monte montama ahi o ronkama fuƴede wa teggi e hoore ɗum walike deƴƴi ahi awa noon ɗo yo on lando hal muhammadun rasulullahi hi ko feƴƴi kon ɗuuɗigoy kono laata sukkudey ko satti feƴƴide kono laata sukku fi anna muhammadun rasulullahi haqqan wa sidqan jogiteɗo fahinnal jawab fatino hawni ko ɗum sinelaɗon ɓe maki nde no ɓurani ɓe kala ko woni ko waɗi nde ñawdaniɓe piiji ɗi tawta ɗi ñawdaka hay non kusinayi may kan yal jalla wala o wi joni mo waccude ɓe hey en yii mo waccude ɓay ɓerɗe ɗen fatti wuli kay mo tippinde ndiyan salligi e majje ɓutta en nani ɗum maɓɓen ko ɗum makata si satti ha ɓurti ɓutti ɓe makay ko allah ho jibbiɗon ndiyan salligi ɓutti jomen ko ɗon tippinde ɗo e ɓerɗe ɗen jomen o wi heɗitemi wowlana o muhammadu wata on sikkito dey honɗum rasulullahi ko nelaɗo allahu on nani yo awa en yiɗo gasi ɗo fempama tabiti ka o wi walladina ɓen noon kadi ɓe tawata maahu hiɓe gonɗini wondi e makko ashidda'u ɓen ko tiiɗuɓe sattuɓe ñaaɗuɓe alal kuffari e dow heɓeraɓe ɓen hiɓe seedana ɗum kono noon ruhama'u ko ɓe yurmodiroɓe baynahum hakkunde maɓɓe ɓe sonkata ɓe yennidirta hakkunde maɓɓe kamɓe joni men ñawdiɗo kadi ko ɓuuri ko fokkiti fiita lurral ar afi bayni wa baynaka anta muslim ana muslim shidda ala hakkunde men
ka ashidda'u alal kuffar ruhama'u baynahum na yewon ruhama'u alal kuffar ashidda'u baynana kayfa ɗum haray feewi jalla wala ɓeydi waccu gongol fiyo ɓerɗe ɗen ɓurtu o wi ɓen wonduɓe nelaɗo joɗodiɓe makko ɓen ɗon ni ɓen ɗon hi tarahum ay ɓe jemma golleji maɓɓe rukka an koɓe ruƴƴoɓe sujjadan koɓe sujjoɓe yabtaguna koɓe ɗaɓɓirta ɗum kadi fadlan ko ɓural min allahi immorde ka allahu o wa ridwanan e welaye zakkahum ayyama tazkiya fi ihlasihim ka subhanallah o laɓɓini ɓerɗe maɓɓe ɗe o seeditani keɓe koɓe rewirtamo ko ɗaɓɓugol fadlan minhu wa ridwana no ɓe ɗaɓɓi ɓuri ɗum ɗo o ɓeydi ɗon o wi simahum alamande ɓen ko andirtaɓe fi wujuhihim ɗum no ka geeƴe maɓɓe sa yiɓe tun a landata ko siko julɓe ni ɓe ferti e kala mo wona julɓe geeƴe ɗen hollete ɗum min asari sujudi sabu batte sujudu on batte sujudu on ɗo noon wona fukugol hoore nden kamadi wa ngaari baali barmi nagi inna yiɗomo andayɗo sujjude la ɗum na ɗum woɓɓe juuli no hari a jibinaka tiinde mum barma ko ɗum barmini nde tiinde mum ko bootugol maadi ta bootu maadi anani sujjutu karmo koɓe goɓe wi asaru sujud no holli batte waadere juulugol ngol woɓɓe wi asaru sujud ko nurun ala wajhi lmuslim ko ɗum firti asaru sujud watawi faamuɗo de ko yawgol fuka tinden ha barma inna min asari sujud ɗum heɓoto ɗaɓɓatake ko waadere waɗata na barme temmata en nani jalla waala o wi subhanallah hara nun na tarjama tafsir jokkuno ɗen e fathi nde sinore no mawni ko mari jomumen o wi mo waccude ɓe o ɓeyda sahabaɓe fiyo ɓerɗe ɗen tippo o wi zalika komi yeetima ɗo kon fi sahabaɓe nelaɗo ɓe andi ɓe wondi nini andi wona ɓe wolanede ɓen no jooɗi o wi ko ɗum woni masaluhum fi maɓɓe ko ni mi yewtirno fi maɓɓe fi tawrati attoɓe arde onon ɓe jooɗiɓe ɗo mi waccino fimon mi wowlino fimon fi tawrata hari on tagaka ka tawrat allahu akbar welo welo ari kene allahu akbar ene ɓernde fattitay ɗo e ko ɗiɗo woni subhanallah ɗe wawi sifade ɗum illa fi ilmil baɗi sa naati ka ilmul baɗi a tawi karmo koɓe balano ko sarhata ɗi konguɗi joomi me ka sahibul kashafi o wi naare ko joomi woni wiwde ko wo kadi wa masaluhum ko ɗum woni misal maɓɓe fil injili ka injili hakkude injili e nelede nelaɗo duuɓi 600 no ɗon ala wonɗo ɗon jogiiɗo 200 ene ɓende ɓuttata ɓutti o wi ka zar'in mo wadde misal maɓɓe o wi misal nelaɗo on e sahabaɓe mumɓe ka tawrata e ka injil komi waɗiri misal mi inni hiɓe way ka zar'in wano remuru woni nelaɗo on woni remuru ndu kamɓe woni remude kana kamɓe remude akhraja remuru yaltindu sato ahu gungunol mum on andi gungunol ngol fa azarahu joomi men tiiɗini ngol gungunol fastaglada o sembini ngol ɗon gungunol fastawa ngol ɗon gungunol fotoniri ala suuqihi e dow belerru mu'um tawi belerru ndun no tiiɗi ene bantanki e leemun nehi e follere hino fota belerru en andi follere leggal follere no jawo tetto leemun neno bantan noon yo jomumen o wi nelaɗo am kamɓe tu darde maɓɓe nden hiɓe ɓuri bantanki ciiɗude e kaadiina en faamimi sanga o wi yujibu zurra ndin jayru hino hawna kara remowo kala annduɗo jayru remugol si yii ko nelaɗo remi kon o weltoray ndin jayru nelaɗo remi ko moƴƴi si weyi o wi liyagida bihimul kuffar ko waɗirani ɓe ɗeɗo mise ko fiyo waɗuɓe
tikkere kala kefeero kala mo yiɗa joomi me en si yii nelaɗo ma yii sahaba ma jangi gurdan nelaɗo ma gurdan sahaba ɓernde mum mettay sa jangi gurdan nelaɗo a weltike a jangi gurdan sahaba a weltori hara yadullu ala imanika andugol fiiɓen siiɓo ɗon mettina ɗon dummino ɗon haray ɗum jommi wi ko ɗum mi waɗiri ɓe ko fii kala mo yiɗalan yiɗa dina yo heɓu ko mettata ɗum e maɓɓe ko non woni ɓen jooɗiɓe ɗon ɓe wona wolanede koy nelaɗon ɓe maki koare nde timore kono no ɓurani ɓe kala ko nangue ƴelliti e dow fahimna o wi waada llahu allahum fodi kadi alladina ɓen amanu gondimɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴuɗi yamiraɗi ɗi minhum e maɓɓe kamɓe sahabaɓe ɓe o fodiɓe magfiratan joddi e baraji wa ajran e joddi aziman mawnude oɗo aya karamokoɓe sunna ɓe wi si chia rafida wi'i sahabaɓe nelaɗo wi'anoɓe ɗum ɓe ñande hudaybiya ɓe yalti e islamu ɓaawo nelaɗo ko ma ɓe yeeto julɓe ɓe si tawi joomi men no anduno ɓeɓe o poɗiɗo ajran aziman ɓe naatoye aljanna himo andunoɓe maayiday e islamu ma ko keferan kaku ɓe maayidata o podiɓe ɗum maɓe jago si tawi ko islam ɓe maayidayta o fodiɓe aljanna ala haqqe wiwgol ɓe joomi men tagi islamu mum maayiday e mum yalti islam ɓawu soɗo sustawol ɓe amma le si tawi joomi men hari anda ɓeɓe maayiday e islamu ko ɗum so foti ɓe aljanna haray en andi ko joomi men anda haray moƴƴi ɗiɗo fof ala ko hisi haray ko woni kon tamma alkalam bi awnillahi jalla wa ala fi tarjamati hadihi sura ndeɗo simore ko mooɓi kon koko nelaɗon maaki kon tun inde ɓurani ɓe kala ko nange ngen ƴelliti e ɗum si tawi neɗɗon no andi ilmul balaga seeɗa woni khasatan ilmul badi o tawa joni men ko yewti ɗo kon no sewi ko ɓerɗe ɗen woni wowlande ɓerɗe wuluɗe ɗen yoɗe deeɗi e deeɗile kadi wallahu subhanahu wa taala arkisu en ko ko wiyete assakinatu walwaqar allah subhanahu wa taala teddinir en diina makko kam o tabintinna en e dow makka o ɗettitan e dow makka waɗa battana men aljanna o danda en yiite hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah waɗa battana men aljanna o danda en yiite hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah waɗa battana men aljanna o danda en yiite hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah waɗa battana men aljanna o danda en yiite hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah waɗa battana men aljanna laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal